Chamgei chamanikab Jehova katachak eng betutab rani kakituye kibagenge asikobit kinetkei lesson. Ako abwoti ale Jehova nekokondoiwech kemwochini kongoi. Kongoi mising eng yu betutab rani kemite lesson nelen luget nekakorik. Ako kibwoti kele kingetou kikitou eng luget neo keng'olole eng lesson nebo quarter nito nebo oeng ketoune kele luget neo nekitounegei kipsengwet. Ko ikere kele kanekit ketar lesson nebo eng quarter ini kimite lesson nebo 11 kong'et kityongon oeng'u. Ko akot eng betusiek kemite betusiek chebo let. Ko kekere eng yu kele lesson nemoche kon kinetegei eng yoto. Amoche eng yu ketinye kiboitinikab Jehova chekakolewen asikoborwech chitugul kole kimosta ano netinyegei ak luget nito nekakorik. Atoche Evelyn Tarus komwoiwech kei ak kito ne yetonone. Akotok tugul chamanikab Jehova ale chamgei ako tokotin nekitesetai eng lesson ine wikini. Ami ane Jumatatu nemwoe kole en bichindo nenyone otokotin kot. Kongoi. Bas chamanikab Jehova lakatak akine ako asikobit ketachak sikobit ketebe kelikab Jeiso tugul. Ami kebeberta neisubi neking'olole akobo kakuyetab tiondo nendet. Tiondo ko ne eng ng'ang'utiet 13. Kongoi, karibu. Akotok eng kainetab Jeiso ale chamgei, kongoi otokotin ak bek tugul. Kitesetai eng kanetisietab luget neo. Ami kebeberta nebo kosomok kasi nemwoe akobo kenai akobo tiondo kebeberta nebo oeng. Kongoi. Yeah. Ko chamgei tugul chamanikab Jehova. Kimite tugul eng kebeberta nebo kwang'wan kasi ak kikesu eng summary eng komut kasi neng'olole akobo tiondo nemang'une ng'ony. Kongoi mising ko amakitou ongesa kamuktaindenyo Jehova nesobe koigeny. Kiweku kongoi amu eng betutab rani nekaikonech sikobit ketuiye kibagenge. Kongoi amu kamukeng'ung neikonech ing'ong'wech ng'olyondeng'ung asikobit kinetkei amanyanjet betut nenyone. Jehova kakisom indoiwech eng tamirmirieng'ung netilil, iyotwech ako akot eng kosik anan cheebeit anan ko chesomani Jehova ikochi akichek kamuget. Akitoror kaineng'ung, kakimwa kongoi eng kainet ne noton nebo yetindenyo Jeiso Kristo kele amen. 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 Kongoi mising kakemwa kele kinetigei akobo luget nekakorik. Ngekas kele kakorik luget kingekas chebo Ukraine, kekas ano kele orochu luget kokorom. Koyoche ibwat ile imiono ngot konyo luget kele kakorik kurgat olinyonet. Tos ilobotyi ano anan tos ilya. Ko Jehova komametech kengen amu kakomwoiwech kole kakorik luget. Ko nguno ongesoman kitabutab Johana 17:17 ne ng'oliotab metit nito nelen itilil ichek eng imanit ng'olyondeng'ung. Ko kakon Jehova kole kile Jeiso itilil ichek. Ko ikere ile kait eng betut nebo let ko sikobit kopcheokis kenai kele imiono anan komiono. Ole kimite biik alake chekimite Russia. Ingen ki Russia betusiek alak ko ki emet nekikim kabisa. Kikim kosir kinekit kokeregei kole kim kosir America anan kosir emet age tugul. Kale kokimi kapchi koki boiyot ko kikakisikyi Adventist lakini abwoti ale kimatakomite Adventist. Ko kiitun chepyosenyi nekimokowendi kanisa anan chito nalen moyoni Jehova. Ko king'ololdos as komwoe chepyoset kole tun koite betut neindochin Russia emotinwek tugul asikobit kometo biik atebet neu uchumi nebo America. Ko kilech boiyot achicha mau noto. Ngesoman kitabutab Daniel koboru kole
ite betut neindoi America kondochin emet asikosulda ng'olyo nekimwa Jehova kobun kutitab Daniel. Ko boyonyi ko kiingen amu kikasoman kietyi kanisa. Koyach kole ingeng'et ingebar kilen ngebar ne? Ngebar Lesbeth. Kimwoitoi nang Nandi Lesbeth kebar sikele ng'o neibe sikibelishe betut neite. Kole chepyoset ngot koek iman ng'olyong'ung anyone sebende. Ko kitebisa nematyanit ko kibwoti chepyoset kole moite. Lakini kiit betut nekiwalak kiibut uchumi nebo emonoto kilya akoek ng'olyot koyach kometo chepyosani oret nekimitei amu kimakoyoni Mungu, kimakoyoni chi age tugul. Koit koba kikibatisan koek boiyot akine kanisa asikobek icheket chekanyokoba konetis. Ko ing yu ko kemoche kinetkei kitigin kora komwoe biik keleni betut nebo let ko ngoro. Kamwoe kele meche kobit kito nekendoi ikere angot nguno chekele 666 kele eng benki maioldoishe. Ko tuguk chechang kobwone komutyo kele kindaun en eut anan ko toget komite sikomeche konetech Eva amu mite Eva ko daktari kongen ng'alek chekindoi kito nekilen biochip anan ko kito yani nekindoi chito kole akere eng yotok ale biochip akot nguno amu amite kasi eng benki ko akot kindoi biochip eut kole siboishe eng benki nakatete ile password amu biik chechang kechoren ak chepkondok anan kolya ko kikonai biik chemoche kochore ko ngitindoi biochip komatindoi chito age. Akot nguno airport iwendi nekekure ngiwe akot eng airport ikere biik alak chebendi eng lainda chemapangani lainda kolen amu kikonde konyekwak kende kole asikokere ibikere tobeni kole sirte isirte. Ko akot ane kiowe nguno melen ile ko tos kitobotio kele kikonyor ile 666 komabwati ale unoto. Kiaker amu toreto ngawendi airport komapangani lainda. Ko kito nemoche kinetkei eng yu ko shetani koibu tuguk che pole koibu tuguk chemayachen chekikere chetoretech lakini koibu mutyo kot koit betut neikere ile kakoit as yuto mwoe eng kitabutab Daniel ak ng'ang'utiet. Ikere ile nyone komutyo koibu nekait betut neking'olole ng'alekab yani luget nito konyone luget neite koit kele kang'alale ng'alekab Sabato amu Sabato ko yani neiboru kungele berutiet ko neiboru kole bo Jehova amu Jehova koborwech kole yoindet inendet chomyet inendet ne kamang'unet ki age tugul. Ko sikenai kele inendet ne sorwech komeche shetani konyo komutyo nemekere anu asikobit kele ng'o netindoi kimnotet ak saet ko neite koib komutech keik chotok. Ko abwoti ale eng betutab Jumambili ameche siketestai ko ngot komite chi nemoche koteshi ng'olyo komwa asiketestai eng yu. Ko ngomaunoto ko ameche ketestai amu sait newendi kotesetai. Komwoe kitabut kole luget nebo let nebo ng'ang'utiet. Ko ngesoman kitabutab ng'ang'utiet 14 koite 7 ak 9 ameche isir eng yotok ng'ang'utiet 4 koite 11. Ako mwoe maswali nemite kole ne konetisiet nebo ng'ang'utiet ne tuche tugul eng lugoni bo kipsengwetishek ak ng'ony eng kwenutab mieindo ak yaitiet. Kolen kitabutab ng'ang'utiet 14 koite 7 kokale akomwoe eng kutit neo kole oiwech Jehova akokochi
torornatet amu kakoit saitab kirwokenyi ako losu inendet nekiyai kipsengwet ak ing'ony ak nyanjet akonda metusiekab beek. Ekas kole akomwoe eng kutit neo kole oiwe Jehova akokochi torornatet ko nameche kenai kele underline ak olosu inendet nekiyai kipsengwet akilos. Ekas kikochi torornatet ak ilos inendet. Ko sikilosu Jehova amu kiyaech asikekochi kamang'unet ako ne ko amu ikere ile nyone ng'oliot kosubu ng'oliotab betut nekiyoe yani kimunyi kilosu amu kimwa Jehova kole unoto. Ikere ile yu ko akot ngiwe eng kap Adam kokinyo shetani kinyokotesten kap Adam kokitestene yani kekure ne appetite nyokokochi kole yani amu akot eng amitwogik chekiame kokibute kap Adam amitwogik akot eng Jeiso kokinyo kora shetani nyokotesten Jeiso kokochi kolechi ikere yani kwame rubet ko ikere ile akot acheket kotya en rubet neketindoi eng tuguk chekimokchinigei kimuchi kemokchinigei kot nemie tuguk tuga kot karit amitwogik chemiachen akot chekikose eng itik anan ko chelion. Abwoti ale ikere ile kokoit technology nekonin kekas ki age tugul keepchin it nginyoru chitugul koepchin it ni kokere ni ikose yani mbolatik alak chechang chekakochut orit yuto mbolatik chu ko abwoti ale ibu ng'alek yuto chekimokchinigei asikobit kowechech atebenyo. Ako ikere ile tuguchu koibu shetani tuguk polepole eng yutok ngiker nguno akot eng kitabutab Ng'ang'utik 14 akoi 9 yo kora ikere ile ibu tuguk chebirbiren cheikere ile mauen ako mayachen. Koit nguno kole akot eng ng'ony kele ikere kakong'emak pollution kakolya makonyone ropta anan konyone ropta neo eng kimaswek konyone makomitei koristo kakoyait komionso biik kele sikolya kituyogei eng ng'alekab ng'onyut ak ng'alekab yani chebo akot benki simakichore biik rabisiek chemalyon polepole keit yoto ako nyone luget ko nekikitaunegei kipsengwet cheng'e shetani oret neibetinech asikebetye asikoit yekakoit amu ingen kole nyone betunyi nekakorek ingen kole makotya betusiekchik akoite let kocheng'e yani boriet akomwoe eng kitabutab Ng'ang'utiet kora komwolole akobo yani nyonunet nenyone Jehova asikobit kowong luget nito neo kwanyun tupchosiekchok kakilumdaegei ano ngotko makimuch kerib ng'atutikab Jehova eng sabato nekikokonech. Ngiker ng'ony tugul kole koribe biik akot kinomin kokechorse kinomin kokeyai yani ng'atutik chebo lakini yekebwa ng'alekab sabato kekere kele makemite yoto. Koi akot achek chekimite biikab sabato une neyoech simakirib sabato. Nguno kelen kimi sabato lakini kochang tuguk akichek chenyokocheng'enech oindet eng yu kekurokurigei kelyon koi ko nguno ameche ametoe asikotesyi chi ne mwalimu age tugul ngotkotinye ng'oliot nemoche kotesyi asiatany mwalimu nerube. Ameche atesyi testai. Kongoi Lilian. Kangitou ko ketindoi luget neo akobo sabato. Ng'oliot nebo rani kemi Ng'ang'utiet 13. Eng Ng'ang'utiet 13 komitei nambarishek chekikoimegei biik 666 86. Ko kikobwat biik keker kakimwa koroyokilen biochip ko korotwek cheboisie sipitali mashinishek cheboisie sipitali. Kiakase ain eng Kenya kele sikenai tarikishekab siketab lakwet
akenai yani kotakiboisie birth certificate no kesich lakwet en sipitali kesirchin kale kendoi lagok eng wui situn koetu lakwet ko ngoit nyekelil kityo ngo lakwanatak kemwoe kerichek chekikekochi chebo vaccines ak kekochi tuguk chekikekochi lakwet komining simaketebe kele ngoro kartasit neiboti makoiboti chito kartasit ko ing biik alak kobwoti kole ing tuguchutok kikechop kobwoti kole biik namba 686 boisie biik kora Illuminati kiokas atindonikab Illuminati chakimwoe chebo Freemason kobwat biik kole Freemason no kimwoe kotindoi nambarishek 666 kole ake achicha imuchi kot helikoptainik chebo UN kotindoi nambarit ngiker nguno chebo UN komi kiy nekikichoran neu ndaret nemite kwen ko dolaitab America ko ngiker komi konda ak kikichop kiy nekikekonda kechop kelyet ak kende katikati ko ngiker dolait natak kakabet rababoru dolait natak ko kikinde kebeberta nekibor kole miyo ikere kiy nekichop kole ko nga ingen ile ko mabuch ko nga ko kikende situn en betusiek chemite tai ko chi age tugul kotindoi ko amu tamtambi biik akobwoti kame kityo kenai kele tekeng'olole eng tai yun kele lenyonendoi berutietab tiondo kole melen nyone eng or neu notok akai amu mwoe kole kisirei king'ochei eng toget kikone ng'okset nebo ng'oliotab Jehova ak sabato nebo Jehova eng yep konda yep kabwatutik ko ngiweu kemwoe yutok ile mite naet neibwoti chemiach ak cheyachen yutok ile mi lewenet yutok ileweni ile mi Jehova anan ko mami Jehova ileweni ile mi setani ak iyan setani anan ileweni ile mi Jehova ako mami Jehova anan komi Jehova ko yutok yu ko ngomwoe sirutikab Jehova kobele nyekesire nambarit natak ak nyekenukyu sikekere kele itindoi namba 66 ing toget yu ngisirte nguno ilany karit kekere komi yu ngiwe supermarket ilen miteu komailen unotok tekekere ak kenetigei eng rani kele nyone berutietab tiondo komelen nyone eng tokyinet boisie setani kityongon tuguk cheng'ering'en komutech keistoegei sabato amu yekiistoegei sabato kobois kimnotet nekibo Rome nekinye kowekchigei boisiet nguno kolasimishan akokochi bounatet baba nebo Rome sikobit konam kimnotet akoboisie korokto ak shearitab serikalitab America sikebir bororiosiek tugul chebo ng'ony sikobit komuny betutab tai nebo wikit ko nganwakit kunoto Pastor testai. Ameche amwa ale ole kataundo keluget eng kipsengwet ngiweke eng ng'ang'utiet 12 ko kamoyo komoche setani koib torornatetab Jehova akoesio itondab Jehova ko kamach kole amoche abaunis kou Jehova nemi kipsengwet ko mameto lugonot akot kingoit ng'ony yu nyokomach kobar lakwet amu kanyo koib baunatet ing yutok kolen kokase kotieni malaikaisiek kole kakonyo kesiku lakwet kole kiterteran kolin kenurang yu kasema ko boriet netanyi amache ang'alale eng yoto yo eng kebeberta neisubi ko ngakere koin ngot makomi icheket netinye ng'olyo amuchi kit nekamache amwa anam kwakakaingen kebeberta nenyun kitabutab ng'ong testai Okay, testai. eng ng'ang'utiet 13 ko ng'olole nguno komache kenai kele tionyi ko ng'o ko eng ng'ang'utiet 12 yoto kamwoe ko nikale eng yoto kitoi kabarunet eng kipsengwet ng'ang'utiet 12 kaitet 3 okero masweti neo nebirir netinye metowek 7 ak kuinoik 10 akomi metowekchik nariosiek 7 ako kichuti katutieni kebeberta eng 3 eng malaikaisiekab kipsengwetisiek koityi ng'ony ako tonon masweti noto taitab kwondo nekimeche kosigis ako kirib kole tasigis kwam lakwet eng kunoto
Ako kikimweito kwonyotok bo surkwen ak kikochi kebeberta kwonyotok kotoreren ak kenam lakwet kengus kou kipsengwet. Ng'ololen nitok maswetit ne notok ko setani nekichorgei eng kipsengwet koibu kebeberta agenge eng somok nebo malaikaisiekab Jehova. Ak nyokoboisie baunatoshek cheterchin. Kong'ete ngolin ikere eng Misri kolen Misri ng'o Jehova kotatyach lagokab Israel koba. Eng betusiekab Medik ak Peresit ko kikilul biikab Jehova. Eng betusiekab Alexander the Great ko kinyalil kotab Jehova. Akoi betusiek anyun chebo Rumi yekinyokobois mising komoche kobar Jeiso kokisi Jeiso eng betusiek chotok bo Roman Empire. Ko ng'olole eng yutok as koboru ole kiyaita setani boisiet eng kenyisiek tugul. Ng'ang'utiet 13:1. Kalaok kyaker kotokos tiondo eng nyanjet nekitinye kuinoik 10 ak metowek 7 ak nariosiek 10 eng kuinoikyik. Ak kimi metowekyi kainaikab chibisiet. Kiu tionyotok kyaker cheplanget ak kou keliekyik tiondo neu nebo kerit ak itinye kutit neu nebo ng'etundo ak kokoi maswetit kamugenyi ak ng'echerenyi nebo laitornatet. Ikere ole kakamwaita ole kanyokoboisie setani bounatet netai nebo Babylon nekile Nebukadneza ng'o Jehova. Ikere boisionik tugul nekyai, ikere ile kanyo tionyi nyokoum tiong'ik tugul. Tinye borto neu nebo ng'etundo, tinye metit neu nebo cheplanget nekobo Yunanik, tinye kora moche kou kerit so nekibo Medik ak Peresik, ako nyanyun kotinye kelek cheu chebo karik, tiondo nekibo ang'wan. Ko kanyokoum tionyi tiong'ik tugul. Ko ngoitu yutok yu eng koitetab amu kokitaune 12 yun, ngoitu 13 ko kanye kibor tiondo yu nekeum tiong'ik 4 chun bo Daniel. Kou notok akeker eng netai kele maswetit netai korok ko bounatetab Rumi neng'olole ng'ang'utiet 13. Lakini kale kekoito ng'echeret maswetit kokochi baunatoni Rumi. Kou notok ki yekakotyem bounatetab Romanik eng kaisarisiek chekibaunishe eng betusiekab sigetab Jeiso kobar kochilil kolabat olinyo olebo Afrika ole kimwe Jehova nyokotebe keung'e kaniset Afrika ak keung'e Jeiso olotok. Kong'etun kawek ko kakome laitoriat nekibaunishe eng betusiek chotok. Kokot koit betusiek chekowo kaniset kochut timdo orit akoi betusiek chekiistogei baunikab Romanik kong'ete Rome akoi emetab Turkey. Emetab Turkey eng kanaset nekikure Constantinople. Ko kinyeuto serikalit kometochi ng'echeret kaniset asikobit koib baunatet nekakibaunishe Roman Empire koib kanisetab Rumi. Nyokonam baba netilil kebeberta notok akotoi kous kaniset kot koyesta biik. Koyesta kora koyestochi Afrika, koyestochi tulondokab Jerumani ak tulondokab Switzerland ak tulondokab Italy metolit. Keus biikab Jehova chekibar chesire biik milionisiek 50 eng betusiek chotok. Ko nikang'alale eng yu kole kikoito tiondo ng'echeret kokochi, kekoito maswetit ng'echeret kokochi tionyi kokakeker eng yotok. Kou notok ko kakeker kele kinyechoruge setani nyokous kaniset, nyokous Jeiso eng Mathayo 2:16 kotestai kot komwei konyo Afrika. Kikius kaniset kot komwechi tulondokab Switzerland ak tulondokab Italy ak emotinwekab Afrika ak emotinwek alak chechang. Kou notok bo kamanut kikuye eng yutok kenai kele kebeberta netai neking'olole nguno kenai kele tiondo ko ng'o, ko kichorgei maswetit ne notok ko setani nyokokochi baunik kous kaniset ako baunatet nekiyai mising nekiet ko eng betusiek chekikesich Jeiso yekibaunishe Roman Empire. Kokoito ng'echeret asikobit yekakokoito ng'echeranitok kotoi kousis baunatet ak komiyo kometo Roman Empire kometochi Papal Rome. Kou notok oret nekimuchi kenai
sikikuye ko koitetab lo. Kole koiten lo ako kiyat kutinyi kochut Jehova ak kochut kainenyi ak konyi ak ichek chemenye oloto. Sikikuye ng'olyondoni ak kenai kit age ko kole weksei baunatet nekibo tai nebo Roman Empire, nekibo baunatetab serikali, kokochi baunatet nebo kanisa nebo Roma. Nyokoi baba netilil, kinoe ne kele yutok ko kole kawalak kong'alal logoiwek che katatala kekere, lakini kipkomiyo kong'alal ng'alek cheechen chekochut Jehova. Kinoe ne kakuyetab ng'olyondoni, kitabutab Yohana kurget 10 koite 33, kitabutab Luka kurget 5 koite 21. Ko tuguk oeng chekiyaak. Kikimoche kebar Jeiso kele kayaigei inendet koek Jehova amu kinyochi kat chicho, ak nebo oeng ko kakile kayaigei koekei Jehova inendet ama Jehova amu kinyo kole chicho ib kitokung'ung ak iwe. Komoe kobar Farisaik kele kalya imwa, amache asoman yotok chungosikiwang'u Yohana 10 koite 33 kolen yotok akiwalchi Yahudik inendet kolenji makilochin amu boisiet nemie ako amu jotisiet amu inye ko iji ako keyaigei iegu Jehova. Kingemache kobar kole Jeiso nene kobarcho ing boisionik chumjajen kai kole no kejotisie amu keyaigei ko ii chito ako kemach iib kebeberta nebo Jehova. Lakini ing Luka 5 koite 21, Luka 5 koite 21 komwoe yoto kole okay, akitoi sirik ak Farisaik kobwat akobo ng'oliondonoto kole ng'o nito nemwoe ng'alechu cheyachen, ng'o neimuchi konyochi kat chi eng kirwokikchi kobate Jehova inegei. Lakini ngiweke kitabutab Daniel ko kale kiche kotebe kotab Jehova kong'ololi kouyo Jehova, Daniel 7:25, akomwa ng'alek cheechen chekirindoi inendet netoror mising akotebe kotab Jehova. Ko kikotonon kanisetab Rumi ak papaisiek ak patirisiek koboisie kainet nekale Vicarious Philippei nekale inendet ko netononchin Jehova eng ng'ony akomuchi konyochi kat chi tengek, matingo kelelchi chito age ibimwochini tatchi konyoun kat. Ako kitinye kokoikoindet nemi taitab Jehova ak chi nekimuchi kesas konyoiwech kat tengek kwokikcho kelacha kibechin chito. Kounotok ko kakeker kele kiib kebeberta nekikoi kimnatet maswetit Rome nebo Kaisari akoyapta ni kometochi ng'echeret baba netilil nekikure baba netilil asikobit koib kebeberatak. Amache ametochi yotok amu kitesetai kechenge kele ng'o tionyi eng kebeberta nebo oeng. Ko amache kityo achamchamwok nekamwa kole ortinwek oeng chekinoegei ko kale inendet a Jehova eng ng'ony ak nebo oeng atinye kimnatet anyochi kat tengek. Amache atukyi yotok, tos mi chi netinye tebut anan ko ng'olyo netesei? Kameche amwa eng yoto kidogo ale konyoiwek kat kidogo kaashu kong'alal pasta nerube ko kwaeng kasi Monday nguno kakeyai ke flippen kosomeni Mami kala. Yeah, Mr. Testai. yeah. So mi chi netesetai eng yoto anan natestai? Testai. Testai. Kamache amwa ale kanamgei ngapkoit amiriet oret ne inegei Yes. amu mi usisiet nemoche sikoingian. Mhm. Ko ing'olole inyendet usisiet nenyone ko Yeah. kanyonyo kolabat yun asikowek amu yekakosulda kuni komoche sikong'et usisiet nenyigis. Kimoche keker kele ne usisiet nekibit. Mhm. Exactly. Yanyo testai. Yes. Kongoi. Ko simaki confuse na amu kasubkei lesson nekatai simoi ku confused ko kaisubkei nekabo Lilian ak nebo Pastor Ng'etich. Nguno
kemite Jumatatu nemwoe kolen pichiindo nenyone kakomwawech pasta akobo ng'ang'utiet kitabutab ng'ang'utiet 13 komwoe akobo tiondo berutietab tiondo ng'olole akobo berutietab tiondo ak usisiet neng'wan mising. Kingen achek tugul kele kong'ete kingoterter Kristo eng kimurtoiyot ko kimabaibait oindet kong'ete yoto akoi. Ako kingeturur inendet koboto malaikaisiek chik ko kinyokotyem mising kousaus kristianik ak kokon ng'wonindo mising. Kikere kele kityeme inendet mising kityem mising koboisie ng'olset. Kong'ete kap Adam ko kikoboisie ng'olset kole tos kimwa Jehova man? Ako tesetai anyun koboisie ng'olsonotok. Ako ngot ko memuch koterter chechang amu mokchingei inendet nguno koipchigei biik chechang, ko ngomemuch koboisie ng'olset komuch kobar kora. Kikotyem mbinu chechang mising asikobit komutchigei biik chechang. Ko kakile tetutiet notok kikotyem inendet koboisie mising koro kole ipchindoito ano biik chechang ak birutik chechang koboisie notok mising. Ako tun boisie eng betusiek chebo let kora kobare biik chebo Jehova anan koberber biik chechang komutchigei kora ak komuchi kobar biik chechang kora. Eng let koboisie mbinu chechoto kora keus biik, keus kristianik. Usisietab kristianik komelen kele kiit nebitu eng let. Usisietab kristianik ko kakitoi eng betusiek chekibo Cain ak Abel. Yekingobar Cain Abel amu kikeyan ng'atutietab Jehova. Kimwae kora kele tun bitu usisiet eng kristianik yeyan Jehova komi usisiet kinai ile bitu usisiet amu baregei yaitiet ak imanit. Ko ngimi kimostab Jehova komelen baibai oindet. Oindet komaibu kalyet. Jehova ko inendet nebo kalyet. Ko oindet komeche koro kole kenyalil. Ako betusiek chebo let konyalildos kristianik kimuti alak korkoret kebore alak. Ngesoman kitabutab Johana 16:2 komwoe kuni kole amwowok tuguchu simakinachak onok eng sinagogisiek. Nyone sait neibwoti chi tugul nebo rock kole achin kamuktaindet boisiet. Ikere? Ko eng wikit konye kiakinetkei akobo tuguk cheu betutab tai nebo wikit kele kingewal ng'atutik akewal koek Jumapili betut nekatakimung'e nekata betutab tisab. Ko akot eng kristianik chetun nyalili kristianik melen kele bitu biik alake chemite uya alake. Kristianik kora chakot chemite ko chenyalili kristianik alak kora. Tuguk chenekit kokergei. Chengokere kole kikere akot eng betusiek chekibo Paulo ko kinyalili kristianik Paulo kolen boisiechin Jehova. Ko tun eng let kou notok. Mite biik kristianik chetun kouse kristianik chun amanae. Agenge eng biik chekinyalili biik ko Paulo akekere kele kinyalso biik kinyalso kristianik eng betusiek chotok. Mathayo 10:22 komwoe kolen akowekcho kowechok biik tugul akobo kainenyu ako inendet nemuitoi akoi kakesunet kesoru. Ngemi eng Kristo matiny ndabwa kaimutik chetya akot ndabwa nyalilwogik anan ko usonoik chetya kengen kele kemuitoi akokonech Jehova muitaet inegei akoi kakesunet. Timotheo 2:3-12 komwoe kolen tugul chemache kotebi eng atebet nemie eng Kristo Jesu konyoru usisiet. Kikere eng yoto kele akot kinyor Kristo inendet, kikius Kristo inendet. Oindet kolen kikartat inendet kokilen kakoterter. Ko kingomwa takoterter kotoi inendet kous biik cheisubi Kristo. Ko kristianin age tugul nekeyan Jehova komelen kele wisis mising chokit noto. Mawisis, nyikis mising inyoruge tuguk cheuen akot eng sobeng'ung iwendi inyegei komi tuguk cheiyeshoi, komi tuguk alake mi biik chewechin, melen kele kit nenyumnyum mising eng kristianin.
Ako mache ainet konai kole kenyoru nyalilda eng atkan tugul. Ainet komaibu kalyet, ibu sasisiet, ibu suriet, ako ibu kanyalilet nekinyalili Christianik sikonyalil. Sikobwat biik kole kalya chichi angomi eng Jehova ako kalya sikonyoru tugun cheuen anan cheng'wonen mising. Petero netai 4 koite 12 komwae kolen chamanichu amwawok eng amokwong kale chamanichu amokwong eng tiemisiet nebo maat nemi kwenung'wong nenyonchinak sikobit kotiemak kou ye kaityoki neokwong'e. So maonatet iship kemwawech akobo tuguk chebwone. Ko tuguk chekamwawech eng bukuini anan kurgani Petero komwawech akobo tuguk chebwone simakikwong'se anan yeit birutik kekwong'se kele nee nebitu. Kakiker eng yo kele eng kaniset nekibo tai anan kokibit nyalilwogik anan kikinyalil Christianik mising. Ko tuguk chebwone kora tun kinyalili Christianik eng betut nebo let eng betusiek nyone ng'oiyondit akonyol ketebegei anan itebegei chito kile yetun kakisirto Sunday law anan tun ndait berutietab tiondo akemwa kele mami kealis amami kealda ngometinye berutietab tiondo ko tos itononde ano? Tos ilosu Jehova anan tiondo? Tos anam berutietab tiondo anan tos ayan Jehova nenyu akamuite eng nyalilwogik tugul chebwone akoi meet. Berutietab tiondo ko mwae ngasoman eng yutok nebo let sirindet kole berutietab tiondo ko chematiret nebo let eng nyororetab yaitiet. Ikere kele usonaik chi kotestai eng Christianik ko kale noto nebo let asikowek Kristo nyokosor biikchi. Iboru maonatet kole taunegei usisiet kameleletab mung'arosiek. Ikere? Ko ngomakwalisie chito amainyoru tuguk cheimokchinigei ikere ile kochang biik cheimuchi mising ketiem kayaneng'wa eng betusiek choto kobwat chito kole ara kamokoikei anam asikobit anyorchigei tuguk chebo muda tu kidogo. Amu kale notok ngosubkei ak nyalilwogik chebo Christianik ko nebo let asikobit konyo Kristo nyokomutyigei biikchi nyalildos eng betusiek choto. Amametoi Jehova chechiket. Akot ngomealisie kongen Jehova obwat biik kou Elijah ole kikibaita kingomuch kosur kwen. Ko mamete Jehova eng betusiek choto bo let. Chi age tugul nenome berutiet ko eng let kindoi kelutab ng'atutietab meet. Ng'ang'utiet 13 koite 15 ak 17 komwae kolen akikochi inendet kokochi kabuset kanamwetab tiondo sikobit kong'alal kanamwetab tiondo akong'at kebar tugul chemailosu kanamwet ak tiondo. Atildoi koite 17 akole maimuchi chi koalis anan kwoldois kobate inendet netinye berutiet noto ko kainetab tiondo anan ko koitetab kainenyi. Ko cho tugul ko chebwane biikab Jehova. Cho ko birutik chebwane. Angen ale kingoit ain kingomitei miandab COVID ko kitobotio mising biik akolen kale ng'o ma 666 chuto. Maonatet ko kikokonech Jehova ole bwanundoi. Kakekas eng yo kele ship kobwone akobo tuguk chebo bwane tugun kotesetai kotuyogei emotinwek chechang amu economy. Konyone mutyo molen kole nyone kocheech mising ako kishikomwawech kishikonech Jehova kesoman kokonech maonatet asikobit kenai tuguk chebwone. Komoany kiberbergei amoany keeku tugul kanetik asikobit kimuchi kobetyo biik alake kokait tugun cheu chotok amu chang biik chekingoit ng'alekab COVID ko kiistoigei biik alake kole oroni kakoit 666. Ko ongesa asikobit koborwech Jehova kotestai kong'ong'wech kenai kele nyonundo ano tuguchu. Akale keeku cheng'omen mising simacheech tuguchu amu kiship komwawech. Ko ngoit betunoto tos kiteleltoito ano?
tos une kayanenyo, tos kitumtume netya, ngondoiwech Jehova akonech kimnotet akoteswech tamirmiriet eng kila betut yekiterteri chemengechen kot koit betunoto yekait kesirto Sunday lo keeku chekimuchi ketelelse. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo? Tamoche atesyi ale maketab setani kotugul ko komasech. Ngosetyin biik alak ko ngobwone eng tai ako nekit kotuiyo komuchi kowir sondit eutab katam. Koba chu ngoborye sondit komasatak kokilen kecheng komomi. Kongyenyo kosis kowir sondit eut nebo tai. Nyekeba kecheng olindok kongyenyo kowek koruiyo koribei ko kakinde asikarik korib komasin ak komasin ko kakobun let oli anan ko kabun tai. Kounotok kingoit betusiekab the Protestant Reformation yekingong'et komong imanda nekikamwa Jehova kole akono kecheiyan nebo karon. Ko king'etoi Reformation ak katurunet nekitoi biik cheu akot John Wycliffe ak Zwingli akoi Martin Luther. Kochob akine kokeny kaniset kit nekikure Counter Reformation. Ko Counter Reformation ko kitoi akichek kosoman kanisetab Rumi maonatosiek aketoi anyun keboisie no kilen Antiochus Epiphanes kele chichoto nekinyokosuldae chito no kilen maotion nebo lembech ak chito netun nyokotononi kokirindo Kristo ko matowe kanisetab Rumi konde nenywa akinya kole acha uni aketoi chebo secret rapture kele nyone Jeiso nyokochore kaniset sikobit keburuch kot kobetyi biik amu ngonet Jehova maonatet ko kimokoneti ichek maonatet kowek as kecheng biik chap kocheng maonatet akopir tumdo nenywanet kokut oret singobendi biik chekotobendi kokakomas oret nenywa akochop kabisa konde mauwek singoit kiprutoinik chenyokobendi kokakemeto oret nin tenden nyekeba lamit nekakechop nyokoba marandut olindo tugul nengilen ilechi acha ki oret oli kele acha nyono oret nengwo kounotok komoche setani koboisie ortinwek cheu chotok asikobit komas akot nemukoksei chekikilewen. Ko ng'oliotab kora nekatakineti akobo sabato nebo Jehova nekikewal kenam tuguchu mengechen cheu chipini king'olole kosikobit kamasetab kakuyetab maonatet kele maonatoni kouni kokotakichek kosoman maonatet akokwerchi nenywanet sinyokoba chechang marandutab kimasi amu kakechop oret nelitit kot kinde lamit akinde mauwek ko nengwong nyobire timdo. Ko ndemukoksei ko noto nemoche kwai setani asikobit kebetye akomwochi Jehova kongoi amu tononi imandanyi akosuldo maonatet sikokochi biik chi konai kole acha nga kikiberberech kebein kamasanet akemeto oret nekaba iman. Kongoi. Ameche asoman kurgotik aeng nyo che makat asoman. Ng'ang'utiet 14 kaitet 12 komwoe kolen mi yu muitaetab biik chetililen icheket cheribe ng'atutikab Kamuktaindet ak kayanetab Jeiso. Ko eng betusiek choto chekitupche yekait bichindo neng'wan mising nekebare alak ketorchin alak korkoret. Komi chetinye muitaet. Kale icheket cheribe ng'atutikab Kamuktaindet ak kayanetab Jeiso. Ng'atutikab Jehova cheboto Sabato noto kitun kisirto kele kimunyi Jumapili. Kale komi muitaet nesarune Jehova icheket. Ng'ang'utiet 14 kaitet 4 komwoe kole ak yaker okero boldet nelel akitebe boldanoto chito neu weritab chi kotinye eng metinyi narietab dhahabu akimi eunyi chepkeswet neng'atip. Noto ko nyonenetab Kristo. Noto ko Kristo konyone nyokosaru biik chi. Kokakonyalilso nyalilda nematya mising. Je, tutasimama je siku hiyo. Iteleldoitoi ano eng betusiek choto. Ngondoiwech Jehova. Katache chito nerube. Kotomo kwa chichoto rubei ko kakemwa ng'alekab kaberberisiet nekaboisie setani. Kamwa kora kebeberat ak ng'oiyondit age nemi ko mami sang. Ne imuchi kokonech setani kechomye ak ing'uny akochomech serikalit akochomech maunatosiek akot eng kanisetab Jehova kele oae kasit nekararan ongeteswok rabinik choteke sipitalisiek akot sukulisiek kwok ko kororonen kakiyan
Ko ngiakwanyenyi silingitas nguno kele bas kimoche anyun kelechi kole ketuiye tugul asikobit keku kit agenge sikotageyai kosir yoto. Ko ngelen imete kokakwanyi chepkondet kai ko yutok yo ng'alale ng'alekab compromise. Boisie lembechek eng kebeberta age, lakini kebeberta age amu memuchi koberberin amu itonone imanda kekonin paunatoshek ak anyinyetab tilyandit ab ng'ony. Ko ngelen mata keib rokoret kole isubi rokoret amu kakwanyenyi terekto nebo kukut pore mirgi. Ne compromise kit age na hatari nemoche ketebege kele kiyoe ne asikitikin ketau kechuchuchgei ngot ko yuto ko kumnya nemoche kekonin simelata kotit isub yekakiba emet. Kongoi mising amu kausisin komie kanginyo Pastor Masin akimwa akobo tiondo akomwoiwech Evelyn akobo betusiek chebichiyen chebo nyalilda nenyone koketuiyogei ng'alechoto koek agenge. Ko kebeberta noibe ko boisie nyumnyumindo setani melen togu kabisa kot konyone amu kaberberinet inendet. Kitoi kabeden akinyokoberber sigikyok chetai Adam ak Hawa akotebe ng'oliot nekilechi tos kamwa Kamuktaindet melen kalechi anyiny kole kendochi kutit nebo kabwatutikab kwondo sikong'et kwondo inegei kolewen. Maboisie setani chito age nemi sang, ibun pichait akoborun. Kakoborun pichait kole tos ikertoi ano, ingitos teome komelen maanyiny kole chepyoset ngwanyiny kotam ne takomok. Ko kingobor chepyoset kolech mi kiy nemamwoiwok Jehova, ingiap logoiyandani koyotok is konyekuk akikerte akinai nemie ak neya nekiung'enak. Kole kwondo angomani angomang ng'alechu komeyan kwondo komelen kibut setani logoiyat akokochi kwondo, kibut kwondo mwenyewe. Angot chino akalel komelen mami linyi name setani akileni setani kemiu. Imutin setani kabisa ipkoitin ba. Ya koitin ba kole taune soda. Chito ninjuboinin iye soda ng'ni. Keteken kolejin aja angitesun kendeun maiyek kendeun soda. Iye kotile to ngwonyinyen ikwer juboit. Komele kaboisie setani oret agenge neboisie oindet konyumnyum nebo kwong'ut. Kanyokomwa ing yu ing ng'ang'utiet 13. Ng'olilet ndaret kong'ete taunet meutie. Boisie setani bounatet nemi nebo serikalit nebo Rome nebo karnet amu tionyi ko keum tiong'ik 4. Tiondo netai nekiu ng'etundo, tiondo nebo aeng neu kerit, tiondo nebo somok neu cheplanget ak tiondo nebo 4 nekimokotindoi kainet ako kelekchi ko kibo karik. Bounatet nebo Babylon, bounatet nebo Medik Peresik, bounatet nebo Greece nekindochin Alexander the Great ak bounatet nebo Rome nekindochin Constantine. Koboisie nguno koum tiong'ichu ak kimnatoshek tugul eng tiondo nebo 13. Eng tioneb 13 ko kanyokomwa sirutikab Jehova komie eng koitetab 5 amu kebor kole tionyi komelen kaboisie sirutikab Jehova tiondo, kaboisie ng'oliotab Jehova maswetit akoboisie maotiotab lembech. Eng ngong'olole sirutikab Jehova tiondo nekeum tiong'ik 4 eng agenge ko kaboisie bounatet nekeum bounatoshek tugul chekimen eng ng'ony. Ngoum bounatoshek tugul chekimen eng ng'ony akoboisie bounatet nebo let nekim eng ng'ony komugul. Ingeker nguno komi kaina nekekure superpower. Ko ngiker eng ng'ony rani betusiechu superpower komakomi Russia, mamite China,
superpower komi America amu kim boisie America kikure dollar abot maana ale tagu ngakwek chu kokere eng yo inde in konekte tokeng'ung. woi dolait no We. ko dolait ni ko nekit kokuryi ng'ony igere silingitab Kenya sikelen kebut kelen kakipimane dolait ko ngigere ile kawa dolait ng'ony amu kiyakwa nekit 160 dolait agenge ko ngindei dolainik 20 neuni ko maiya itindoi silingit ko dolainik ko kweryi ng'ony bounatetab emet mi iman miten nibo Uingereza komeche kokim lakini matakimwoe mising kemwoe nebo America neb dolait ko dolait ni kakiboisie ko kikobwat biik alake kole dolait ni kotindoi pichait ne ngoritab pichait ni komwoe kolen in God we trust eng Jehova ko eng dolait ni ko kikisir mamiten emet nekikesir dolait nwa kele in God we trust nebo America netindoi ko ngonite nomi nenywa neitei bounatet nebo chepkondet ingo makararan neng'ung'et itindoi deni kealdoin ipkealda lakwet nekisiche ra ko ngotindoi deni nebo ng'ony amu mitei kimnatosiek cheechen cheu IMF chebo chepkondok chetindoi ine chekochin besendo ng'ony ko eng bounatet neboisie setani eng betusiek chebo let kale korok kotokoboisie kakaikaet nebo aeng koboisie pressure nebo boisiet kebois betusiek 6 kebois betusiek 6 kongete Jumatatu agoi Jumamos betutab tai nebo wikit koek lazima iwe imuny ningimuny betunoto komayae kasi eng emetab America nguno yu komi biik chemaboisie Jumapili chang biik chemaboisie Jumapili ko ngiwe ngotin ialdoe cheu supermarket komi stoisiek chekekere ko galanyo koboisie setani kale tokoboisie korok oret ne rahisi ako ne nyumnyum ne eng let kotun kolasimishani chi nemaiale ako maialdoi kometindoi berutiet nebo tiondo ko berutietab tiondo nekang'alal Jehova ko melen berutiet niiboti ku kibandet iman kibandet ko kararan amu toretin kenai kele ibo emeni ko ngimi eng America komi kiy nekekure social security number neitindoi ko social inoto itindoi ko nekwerin inai ile itindoi chepkondet anan ko ne ko eng emotinwek alak itindoi kibandet ngo ngilonye ndegeit keborun kele itindoi passport ko eng tuguchu tugul ko oret agenge nekinoe biik ko kanyo koboisie oindet eng yu eng oret agenge konyumnyum tuguk korok kotuiyo biik ketuiyo biik eng sobet korok nebo kalyet kotuiyo koboisie biik korok nebo mung'aret ko ngararanit mung'aret ngoyait mung'aret eng emet age koyoitu eng konyin komugul ko ngobut silingit nebo dolaitab America eng emetab America kobuti eng kebeberta nin tugul komong kiy nekekure inflation ko ngomong kiy nekekure kait chepkondet kele kilyon sikobit ketuiyegei kibagenge keboisie oratinwek chotok ko eng nebo let keboisie kaniset amu kaniset nekonu kalyet ko eng tarikisiek 6 eng kenyitab 2012 ko kituiyo biik eng kaniset nebo Vatican ko kimi pop nemakomi bounatet pop nekikure Pop Benedict nebo 6 ko kimwa ng'oliot agenge Benedict notok kenyinotok tarik 6 kenyitab 2012 ng'oliot nekamwa kouni kale Jumapili ko betut nebo kiptaiyat nebo biik tugul nebo kwonyik ak murenik ako betut nebo chi tugul nebo katiang'natet betut nebo katiang'natet nebo biik chebo family netiakat family kobendat korutochigei kwam amitwogik koboiboitu betut netiakat nekibendi kesoi nemi boiboiyet biik chetomo kotungei ko choronok chepkonyitutos akoba ui ak kong'alal eng ng'oliot nekikure dating
eng betusiek chutok kale ko betut ne kararan nebo katiaknatet eng chi tugul. Mewendi kasi, mi tuguk cheimeche tugul amu koialishe ako mi tuguk tugul chemite. Komemi kiy nekirindin simeyai kiy. Ko kingakobwat kuni kole betut ne inegei nebo katiaknatet nekonu kalyet eng ingweny. Koges ng'oliondonoto. Konam baunatet ak baunik chebo emet kole angomaya ng'oliondonoto. Kot ko betut nekituyogei family, ko betut nekituyogei biik choronok kurutochigei, angomaya, ango betut nekararan. Ko setani sikobut betut nebo sabato nebo Jehova, kou yekibut eng tai, ko kiboisie kaikaet. Ko nebo let koboisie sharit nebo baunatet. Nekaboisie baunatet neketuyogei ne nguno nekebendi kekose tiondo nebunu ng'ony. Tiondo nebunu ng'ony ko tiondo nebunu emet nekikicheng'ei nelel. Ne tionyitok kokochin kimnatet tiondo baba nebo Rome akotoror inendet koek kiptaiyat sikobit kokon kalyet eng ingweny. Amu tindoi ni sharit nebo korokto, nebo silingit, nebo kimnatetab askarik, nebo baunatet, ako matindoi ng'alekab dini nebo kanisa. Ko amu matindoi ng'alekab dini nebo kanisa, kocheng'e baunatet nebo dini. Kou yekiboisie Constantine yekakamwoiwech pasta. Nekisom Constantine kemeto nafasi kitikin nekibet kole, uyo kabet. Ing kenyitab 1538 ko kitestai kimnatet nebo baunatet nekibo Constantine nebo Rome. Ak kikitumtum kaniset ing kenyisiek 1260. Ing kenyitab 1798 kianam Pope nekikure askarikab Fransa, general nekikure Bathia. Konam inendet akonde korkoret. Ko kikonam baunatetab Pope kobo koistogei kimnatet. Ko ikose eng sirutikab Jehova kole kibaunis arawek 42. Ko arawek 42 inyile betusiek 30 koiku 1260. Koweksotin tiondonoto kora eng betusiek chebo let. Nebaunoishe kora baunatet nebo serikalit nemakorom anyun nguno. Akonyone baunatet nebo Amerika kondochin ng'ony komugul. Ko kakondochin ng'ony komugul koyopchi kimnatet baunatetab Vatican, baba nebo netilil. Sikobit konam inendet kalyet eng ng'ony nebo ng'alekab kaniset. Lakini sharit ak kimnatet komang'une tiondo nebo baunatet neu arwetab kejir, ako tala, ako kim, ako maboisie lazima. Ui maboisie lazima setani kolasimishan biik. Lakini eng let keng'ote chemengech ak cheechen. Ngichome an komechome inyoru berurutietab tiondo. Ipkoek icheket cheribe ng'oliotab Jehova ak sirutik chebo Kamuktaindet. Ko nekit koneti ng'oliondoni kenai kele kimi betusiekab chobetabgei nebo luget nebo let. Ne lugoni ketieme chi tugul. Sikobit itil kemwa nakatare Evelyn kole iyoe ne eng betunotok ye karik kiptaiyat. Inwokiti Jehova nyalilda. Kou ye kitoret kole kotko menwokit Jehova nyalilda nenyone, komami chi neng'etu. Amu kakoboisie setani sharit age tugul, bendi biik kebore alak, kendoi alak korkoret, kebore alak eng oratinwek, kou ye kikibele maat olikinye, kewirchi alak eng ng'etunyik, keget alak, kemwok alak eng kipchabonik, ako kikibar. Rani betusiechu ketindoi bomit, kitindoi risasisiek, kitindoi korkoroshek, kitindoi nyalilda nekimuche keker biik nememuchi kwomis akebare komakwomisie. Ko kimi betusiek che nyikisen chenyolu eng kasarta age tugul kenai kele mi luget nenyone nekikaak eng betusiek chekibo Rome koweksei eng atindionnyu nebo rani. Kot komi chi nemuche koteb. Pastor kacham ole keibun ng'oliondono
amu igere ile betusiek chebo let kewou makiibu eng bichit ako kakele ang kokararan betuni amu nguno mami emet nematigeni eng ng'alekab kerichek ak lagok chekokobetyo mi chebo nyasoret komi chebo kerichek komi chebo ne kele kikorwaat sikikisach sikikotum akotinye nafas nebo kotebi ak lagok kounoto ngechem betut agenge sikium families tugul ak keng'ololji bas kele angomaya iyoni chebo Islam koyoni chebo dinisiek tugul amu akerwai ng'ony kotko makomi nafas kele ongesoru gaa atyo kele kora koka ngechem betut agenge kokoyait emet ikose nguno emotinwek chekikwen beek kele kokomach kolis beek kokotokos kobwa bas ongoit betuni kora nekieku environmentally aware sikebe nguno keyai kasi nebo ketoret nature kele ketoret eng ng'ony atyo keker kele ngot komi tugun chekikeyai chekikebel tugun chelyon ko ngoit betut nebo celebration nebo planet earth as kele ngetoret eng ng'ony aya atyo kibwoi kit age kele ko yuto kora kibwoi kele une ng'alekab social justice imanda nebo mung'aret imanda nebo chi nekikinyalil ngoit betuni kora nebo biik chekikinyalil sikebwa tugul kola akichek mokorek pas kikonu akichek chepkondok chekitorete yuto kiker kele ngakararanit amu kaketuiye yuto tugul ngo chebo Russia ngo chebo anot chekobaregei kele ngitonon ako luget eng betunoto simakibaregei betunoto kele ngomnyi akiyonjine tugul yuto konyolen otononso olaji jakila magian yuto amu sabatu nenyonot nin age nin kemoche kekonik kokimasin kele koiku fundamentalist okweket amu maoyan keiku kit agenge ako kitinye tuguk tugul chekakiyonjine chechang so ko kit agenge kityo nekokoromitu koiku fundamentalist okweket as kongo kiteshe ketinye fundamental beliefs kele bikere malo akot fundamentalism noto as ko yuto ikere ile nekitoke korkoret munatet kabisa Agere pasta kitikin keker akot yekingobit COVID. Ko kibit COVID kele kitaunegei China. Kele biikab Chinese chekiibu kiy. Kong'etyo biik akot eng America koba kobir biikab Chinese descent alak akot komingen China amu kikisikyin ole. Konyalilso amu kinamda. Ko nguno yakemwa kele biikab sebendet choribe Sabato kakimwa kele ikere nguno maakse kiy komye akwamu akweket eng yu kewirenak nguno ketokcho. Iman kabisa amu ikere tugun cheu chotok cho koboisie setani kobwote nyumnyumindo nebo tuguk chekikere ile kakoyan biik tugul. Kot kebendi kanisa kane nekauit angot rani morondut nebo biik chechang kolen kityo biik koiwe kanisa kotisoiwoch betuno anan kolenjin kabisa betuni kanamaki sisoiwoe komakongen biik kabwatutik chebo betut age ingen kole betutab Jumapili ko betut nebo saet angot eng bororiosiek tugul ako king'ete Rome anyu akikonam baunatet tugul kotam ne nguno kanam baunatet neo nebo emotinwek tugul akole biik ngoroni anyun kaketyach family oye mobendi kasi aya biik chomobendi kasi betutab Jumapili ango korok mami kiy iwendoti free day okurgei kityongon ngot komi kiy nekele meche kekol ketik ongebe kekol ketik akeboiboitu kebe ngekutab oinet ipkeboiboitu kong'o nemomeche tuguchoto nye nekeeshe ile memeche ng'alechatak komongete matatet ing inye ingen iskilechini angi imiano imi baunatet ngor kakime ngole imeche kotekeme kokeny kanyo nyalilda netomo kobitu amu keeshe inyendet isub oranit ako lenyonendo betutab Sabato kabisa ko rahisi nea makilasimishani nyone kityo komunoto komutai kabisa kakoit kabisa inatut nekakoyan chitugul eng ng'ony kekikyin konait kergei nguno ya keon chito kabisa ingele kaonin seset sikokikyin konait akometindoi kebebaik ile mami kiy neilonye anol iwendi melen kityo akitonu ing yoto akime kunoto kole kakikye setani konom chechotok ingen ile kito netai korok kokebarech akenyalilech biik chemi kasisiek keiston kasisiek
biik chemi barabara komaiale maiwendi iibu mwaita emoni ngimendai katit nebiale mwaita komami kiy niyoe igere ile ui sobet nekebendi eng tai ngotoretech Jehova kata Kameche chito kityo aklian kit agenge. Ogero tuguchu kimwoe tuguk kadishechu ak ne chips chu microchips ko ne ko tuguk cheimuchi tun koboisie kotorete. Lakini kit nekakiunyin taban olin kukut nekakituke branketit ko Jumapili yechenge setani ko chu alak tugul chu komuchi koboisie betunoto koek rahisi amu isin ngot koman imuchi metinye koroatak si swipan kole ak nang ne komus kakebaundo kele onyumnyumit kotoreti chu, lakini kit nemoche kotorchigei setani nemoche kounyin kolin ko Sabato. Ko Sabato ak in yani kimnatetab Jehova, the Correct. authority nemeche Correct. nechenge. ako kit agenge ko nemeche keribegei ko in kikoboisie biik alak tuguchuto kole rai ngu kakoek chuto kokikobit kanetik akichek che kikomang'une kwenun nelechin biik okere ingen ile in kokere alamait nebo Illuminati kokere alamaitab in dolait kai kole matiibote dolait ara meibote dolait mabialishe kono linyorune chepkondet anan kolechin chito ingen ile nguno komatiwe sipitali ongetebi eng sipitali makebe aya kele biik alak matonyoru vaccine kongonyo COVID kabisa in corona ko meng'etu tia biik chekibet angot eng emonda bo America kokiesho biik alake kerut kekochi vaccines kole achicha noto ko berutietab tiondo ngasis ngot atebe bichoto kimoloto komi ko lakwek anyun chekionyoru chekikirutok ogen kityo arawek 3 obeku tugul ara ngetekemi tomo kebe kinyoru booster tekesoptosi lakini kile biik obeku arawek 3 komaumi ko kikoboisie satani tuguchoto kokirindae logoiwek chemiach chebwone kongoi akeib kasarta ara maru Kongoi. Nya kidogo kotom konyo Maru. Kingoit COVID ko kichang'a tuguk chechang mising amu kibwachi kele eng healthcare kele ngot komakirutin komaiboisie mi biik chekibet kasisiek. Yes. Mite biik kimi akot chorwenyu age nekingen tugul kele kisirto mama nenyi ako mite Canada. Kisirto mama nenyi ako makichomchi komanda. Ko tuguk cheu chotok cho kimuchi kinetegei achek kele tun kabit kou notok ko tos kiyai ne. Amu kingeet nguno kele meboisie as an healthcare ako provider. Ako anyun kai provider eng gaa. Inyendet nekitegemeanen eng rabinik ko kimi chekicompromise at that time konyor COVID shot. Lakini kono ko nikibo healthcare anyun ang the real thing as ko kanyo. Kongoi. Ale ngiro nadindet kongen kile kile sukulwet nekale mami oldage ole moje kanam tagirgit ngore ne raisi kot ko maginde sukulwet siru girgit kabla go nyigis nema ngke wirta go yai kasi nema tangoit ko si mo gityo ngani gondore na ngike ken ile sukulwet gityo agire tigambe kongen dai wendi go sukul gityo ngando girgit tiangana lakwa ne mengo jutu ko jutu girgit noto sukulwet negei tukul jiga se ngalale o bagatishek chekiboisie kele chip kele ne ko ngalal basta ole tundoreti boisiet ko nyumnyumit nebo kasuldaetab tuguk chekimeje bounoto ne kwai englet keboisie sukunwet asokoik rahisi ngele kimeje kinde chepkondok kobunje katishek kotomo keiboti kash igere keiboti nguna kash kanyamnyam ne kejil kityo kele engeting magoi nam chepkonda ne ilen ngaibot na bakash na len kobolisie kiboisie kityo ngone mitei katit orit ko ngot ko mami katit ko mamite olisiet amu makomite siling ne wendot eng kewane ko akinen sukunwet ne rahisi angwan deni chepkondok chemite kong'ung orit komakoboisie kolisiet amu kimeche koroi kake sukunwet kai kami serut asikobit iolisie ko ngot ko mami sukunwet koboru nakakamat kenamin eng orit kinde sukunwet kai komakoi iolisie ko labda iam kityo ngwek nyalilen eng kurgat ka chemami mwaita amami chumbik amu mainyoru chumbik amenyoru mwaita bokwong'ut kasi ng'alechu lale koshek chebo let chu chenyolu kenai kele kene biikab Jehova
tionyi kingolole nebo rani ko tiondo nemangune ng'ony. Kwang'utiet agenge ko kakinetkei akobo chekamwoe Pastor Magar. Kitindoi tiondo nebo netai nemite ng'ang'utiet komwoe kora Pastor Nyalilei. Ng'ang'utiet 13 agenge. Komwowech tiondo nekale tindoi itondo nebo tiong'ik 4 chekindoune chekibo kitabutab Daniel. Ngikas kole ki tiondo nekiu ng'etundo, nekiu cheplanget, nekiu kerit, tiondo nekitong'ony nekibo 4. Kong'ye binyone 13 komwoe kole kitindoi alameshek tugul safari moja eng bortonyi. Tindoi ngilen ile ilo kou kerit, ilen ilo kou ng'etundo, ilen ilo siyokyi kou chebo ne, ilenyike anga koek tiong'ik 4 anga tupche tiong'ichu. Tiondo nebo 13 kotupche ak tiong'ik 4 chekikero Daniel eng komang'une nyanjet. Kwang'utiet agenge kole kimang'une tugul choto nyanjoshek. Kimang'une akot tionyi kobo 13 komang'une nyanja. Kolechi lesson ng'oliotab anan bukoit ngeng'alale akobo nyanjet, ngeng'alale akobo beek ko kamang'une kwenutab biik. Kale bororioshek ak kutuswek ko kamang'une kwenutab biik. Lakini tiondo nebo 13 ko kale kamang'une ng'ony. Eng oret age kamang'une emet neyamat nemamitei beek. Kamang'une emet nemamitei biik nemameng'ot mising koek tionyi king'olole nebo 13 eng koitinet 11. Kekas ile kinde tiong'ik oeng eng ng'ang'utiet 13. Kindoi tiondo netai nekale nebo ng'ang'utiet 13 koitinik 1 akoi 10. Atya kenye tiondo nebo oeng nebo ng'ang'utiet 13 koitinik kotaune 11. Ng'alali aker tiondo age kotokosu eng ng'ony ak itinye kuinoik oeng cheu chebo arwet ak ing'ololi kou maswetit. Tionyi kale kamang'une ng'ony akotindoi kuinoik oeng kou chebo arwet ako ng'ololi kou maswetit. Kale akiboisie kimnatet tugul nebo tiondo nebo tai eng tainyi. Nga tionyi ko kamang'une ng'ony mamang'une beek kou chun ko kale kiboisie tionyi kora kimnatet nebo tiondo nekibo tai. Ko tiondo nekibo tai ko neking'olole ng'oliotab bounatet nekimitei eng kekoshekab 1260 chekibounis bounatetab baba kobore kristianik akoborie akoi tun ekoshekab 1798. Kale aker tionyi kuine kakikwer kebar. Kero koinge kele kale kingaker kule kakikwer kebar ko kakinam eng yuto nebo 1798 ak inde exile ipko. Kale kale atya tun kale kisop ole kikakikwer kome. Kero kong'ololwe kitabutab ng'ang'utiet 17 koitenyi ko 8. Kale tionyi kekere makomi ako nekit komong eng keringet nemekoksei walu set ak kwang'tos ichek chemenye ng'ony chekimakosirchi kainaik kwak bukuitab sobondo koboch ngap kelumda ng'ony. Yeker tionyitok amu kimi amakomi akot takonyonei. Tionyi kimitei ko kibounis akot kanyirnyir akot tiech akoborie kristianik. Atya komakomitei kele kalyet ng'oliotab kimnyane ng'oliotab tindoi tugul katyaknatet nebo kesar kit nekebwa. Nginyo emoni Amerika ikutung'ini korot age tugul nekekutung'i amatugun chi kole lion. Ngap kotos king'et ole ngoloba gaa kengele akilo koitin kitungoitin Santa Kwanza ngolinyo ikole. Kobitin biik chekinyokosoe kisoe kemboyak bet. Ipkong'etyo biik kele ongesekyi bichu keborye. Ne sautik kitongekere eng emoni. Ko amu tos kitinye kit netos kimwa echeket ngoloba gaa kele okirinde bichu, lakini nginyo emoni bo Amerika angot ndakutung'in chi korot nekakutung'i koita kelen ake nenyi kolos koatak ingen amune. Kobit kit nekele freedom of worship nekikochi emoni. Ngeng'alale tionyi kimang'une ng'ony ko namegei tionyitok ak bounatet amu ngeng'alale tiondo ng'olole bounatet konamgei ak bounatetab emetab Amerika. Ne emetab Amerika ko emet nekimokomeng'ot ne nitoni ko nekinyokokochi kimnatet asin kinyokoboisie kimnatet nebo tiondo nekibo tai nekibo Babel Rome. Koboisie kimnatoni asikobit kong'etin kokochi kimnatet eng kekoshek chebo let. Ngikas akobo kuinoichu oeng ko kuinoik oeng chekale matindoi narioshek.
Kangi kasing jangi ngwan jigi mangune te gune tiada na bangwan en Daniel. Ko galen do gune taman ko kursumo ang ngira gune je onda gumi gune jwaga kunda narioshe. Ko galen ngonda narioshe ko waru lendo laitoria tamun gale nariet kum kono ko buku tab laitoria ni waru le laitorian. Lagan ne Kiraoni kero ko ngap ke bone bin taman ne taman agenge taman sumo taman agenge ko buine dityo ngala no manda nariet ko la gabar ko la na tane ko mendo jin laitoria lagne buine jo enju ko to non jin ko be gaen to non ni ko bertana tai ko na bolotet ne ga tu yage e matun wek to ko agenge ko ndo laito e mane be merga ko na me boisiet atene boeng ko ba una tet na ba ganiset naga kanam ge ganiset kitu ye naga sigelen tungutu tos ganiset ko gita genge ngaleta be communism ko endi go building ago endi kanam ge we gita genge ko ya kanam ge ko nitana wuno ni apa una tani ne ba mere ga ne go jigim na tet ko malaitoria ta genge lagene miten joni tindo gim na tet top tiondo ne iju asoga bit ko go jigim na tet ko bounis ngolo makto kagas kala ngala lingu no gelen gitende ngaliata kacheng na tet ne ba saet ko kala yenyo tioni awa namba una teni komye ko ista yoto ista gilen kacheng na tet ne ba saet aso ko le lo imuji saite go magu magengu lagena go mageni aku mageta ngo tionta ne gimnate ne batiana ne batana kala aji ko na mwet kala aji ngana mwet tionta kala ka gaite tatanate kangwan kala gi berberi che kemenya ngon enga baro ne keje kiki go aji ne ndat kai kiki go aji ne kai ndai top tionta kula nyini je kemenya ngon ko aji ko na mwet tionta netinye berute tabro to top choki agi sop tionya to agigi goji inendet ko goji kabuset kanamwetab tiondo sikobit kongalal kanamwetab tiondo ak kongat kebar tugul chemailosu kanamwetab tiondo ak ngate tugul chemengechen ak cheechen ak magerek akibana no ak ketyokotin ak keratotin kineberutetab eunekwak chebo tai anan ko eng togochik kwak ak kole maimuchi chi kwalis anan kwaldois kobatere netinye berutetab berutiet noto ko kainetab tiondo anan ko kaitetab kainenyi miyo ngomnotet inendet netinye kakuyet koit kaitetab tiondo amu noto kaitetab chi ak kainenyi ko 666 baunatoni konamei koboisie kimnatet nebo karit asikobit kokochi kimnatet laitornatet nebo babainatet amu nitoni ne ngote kolen nyalu kilos eng betutab Jumapili kakosulda ng'aliotab National Sunday Law akakotuiyo kanisosiek tugul atya keweke kilos eng betutab Jumapili age tugul nomite eng betutab Jumapili konyoru kerkong'et nebo tionyi ne bounatetab Amerika ko kekochi kimnatet bounatetab Amerika tionyi asikobit kobounis kole maktoi kongat kebar biik tugul chemailosu kanamwet tiondo nemabendi eng Jumapili eng kanisa eng betut Jumapili ame tuguk kiangat bounatetab baba ko ita nyondoshek kagilen magyolishei amagyoldoishei amu kagende eng sukulmet kain eng ekoshek chebo let chebo nekab Jehova ko kale mangetin kale mailasmisani chi Jehova ako kursei eng oretab tolosiet lakini eng yu kenamei kale berutetab rotetab chok ngengalale akobo rotetab chok ko kale logoiwek chemechen ko kikiyonye berutetab ko kikiyonye rotetab chok nengatiben komoswek tuwai kale tore au kobesho sabondo ak ne ak tamirmiriet kale akotuyechi ak kwa kole tuyechi ngawet ak amset ng'aliotab Jehova ko kikiyonye rotetab chok lakini ne ko kale ibu kito ne kale yae berutietab rotetab chok eng oret age koma real rotwetab chok lakini kergei ak rotwetab chok ngilen iro ko logoiwek
kergei ak logoiwek chemechen lakini mwoe sirutik kolen logoiwek chemechen cheter cheiyumi biik kokere kuo mi imanda ako mami imanda ak kiyich biik tetutik ak eng let kobendi biik luset makimeche kimu biik lakini kimeche kemwochi imanda kele ekoshek kitakimuchi kekirindae nekamwoe Lesson eng let kokale kokasoman eng yu kokale konech ng'olyot ne kanamwani nekilen keot tiondo kanamwenyi kale koborwech betusiek kibo Daniel Meshach Shadrach Abednego sore kale kong'urukyin kanamwetab dhahabu nekikaking'at kele ngotko mi chi nemeng'urukyin kanamwetab dhahabu nekaking'at laitoriat kale kewirchin mat lakini kale kitononso bichotok ako kisor Jehova kamwoe kole eng ekoshek cheu chutok kotonondos biikab Jehova chekatononso nguno ko eng ekoshek cheu chutok ng'wonen ako bichiye neune komametoi Jehova ichek ako yekimeng'ishe eng oret nelitit nemakiyonyegei ateboshekab betusiechu lakini keyai kit kou maketab Jehova kokale eng ekoshek chotok ketulungeni ng'ony yekilen mami silingit nekealishe anan komakialdoishe komemeche akot silingishek chotok amu tindoi Jehova ole kakoung'anan kokiung'e kanisenyi eng olimbo Afrika ako ekoshek chekakobata betusiechu tugul kale kenger kipsengwet koyotoksei akonyorgei Jeiso nekomutet keba kabarak kipsengwet chamanikab Jehova ang'alale chang tuguk chetakimuchi kinetkei ngotko mitei chi neimuchi kotes ng'olyo kotes amakibe kekesu lesson nebo betutab rani Mi biikab Jehova eng baunatet age tugul. Mautye Jehova biikchik eng betusiekab ng'oiyondit age tugul nenyone. Kou notok matkeorokense ongenetkei sirutik chetililen. Ingeib boroindo kenetkei maunatet amu nitok ko lapkeiyet ako tun koeku mwanik kokaimenit ng'ony. Obwat berieinik 10 king'omen mutu amu kitindoi tait ak kitindoi mwaita chekikende taban. Mwaita ko tamirmiriet netilil. Ne nguno kemeche tamirmiriet notok mising kosir betusiek alak. Kot komi kasarta nenyolu keming'ingei eng taitab Jehova ko nguno kotokomi kasarta. Tiketindoi kalyet, tikebendi kanisa, tikenome Bible, tikekose amdaet. Bwone betusiek chebichien chumakenyoru tikebendi rani keyoe boisiet tomo keetenech kelasimishanech keboisie sabato. Ako bwone betusiek chekemetoi ak kefutanech eng kasisiek biik chemi kasi eng betut nebo sabato. Ye nguno yetiribe family akotomite ak biikuk konyolu kecheng mwanik. Te mwanik chotok ko tamirmiriet netilil eng tilyandit ak Jeiso. So ngobwone betusiek chenyikisen chemite tai yun ketindoi ribindet ak ketindoi kiptayat neribech. Makimuchi keribkei achegei. Naikose komwoe sirutikab Jehova kole bwone tiemisiet netemuokse ake komangituchi. Ko amu rirenetab Jehova kotokonome Jehova eng urwenyi ak mieindonyi sikobit kebun nyikisindo nebo ng'woninwek chemi. Obwat berkeinik mut chemamake kirwondo ak sandet. Akakoib tait kityo ko tait na koboru kele ki kristianik achek tugul kibo kaniset komie kiribe sabato tugul komengen ile ng'o netun tilili ko ng'o nematilili. Nai ile ung'at eng taitab Jehova tuguchotok ko ngotoretech Jehova eng kokonech kamang'unet. Kongoi baba. Jehova takikautien Israel mautyenchi Jehova takikautien akache komang'une mesundeito. amu kakoech emet mang'une mesundeito ako mange lapkeiyet. Kongoi Pastor Nyalile kangimwa kesa koteswech tamirmiriet Jehova ko kebwatwa kingoit COVID
ko kingetyo biik kiawe Walmart alen bolis. Walmart ko Nakumatt na walishe. Ko kinget biik kokonorchigei tuguk. Ip kwalis biik ko kwal tuguk chechang nea, kial tissue paper, kwal ne kongen kole makobendi ipkwalishe kokeny amu COVID. Ko kineta mising kingoit COVID mising atya kobwatwa ongenetegei noto kebwat kele kingoit COVID ko kichobokis biik ko ongechobokei akichek kesich konorwet nekitiegei eng betunoto amu kial biik tissue paper, kwal sukaruk, alake kial alake guniok, kwal alake unga chechang kole sikeboisie eng betusiek chebwone amu kikingen kele tepche COVID makingen kele tepche netya. Ko ngetinye mwanik chechoket eng taishek kotoretech. Kongoi mising eng that contribution. Bas, kongoi mising chamanekab Jehovah tos tukotochi ng'olyo netokotesei. Ko amu saishek chekakoba kemeche kityo kikesu lesson nekimwoe ng'olyot kele eng wikit nenyonei kebendi kinetigei metit nebo lesson nemwoe kolen tuguk chebo let eng ng'ony. Kait kokeskei atindiotab emoni konyolu kekas kele ikesundogei ebono asikobit kechobokei. Meloitu mising nyo ketebi tugul kobotech kibagenge kinetkei lesson eng wikit nenyonei asikenai ole ikesundogei atindiotab emoni akeku biik cheutotin, cheinetotin, chechobotin akobo kaweketabkei nebo aeng nebo Jeiso. Ongesanye. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehovah amu boroindo kekonech. Kongamu tuguk cheechen chekakinet eng betutab rani. Kisoe laitoriat kole asikobit loiwech, asikobit koyotokis itik chebo orit chebo sobonwekchok, asikobit keker kit neu makeng'ung, akot taretet tamirmiriok netilil kesuldae makani Jehovah eng kekoshekchok chemi kuretab asista. Akoi tun kekerin. Yewendi kulung'oni emoni, yewendi kowasekei amu boriet anan luget neo nemiten kwenunyo. Ikonech Jehovah keku katerterik kot kosir eng kimnatet nebo kamukeng'ung eng kekoshekchok tugul akoboto lagokchok. Nitok sometnyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen. Amen.